uJabo kaSambotho obingelelayo Nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni ngihambi ke ngedwa ngihamba naye umfundisi uJS Mhlongo njengenjwayelo kithi angibingelele sibingelele silapha endlini zomsakazo phezulu entabeni engqaqhubo sibingelele wonke umlaleli weNanda 88.4 FM umlaleli wohlelo sikhumbule kuphakameni siyabingelela sithi ukusokuhle imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele sibingelelo samanazaretha leso siyabingelela nasebebuye eziguqweni sibingelela abasemsebenzini sibingelele abaya khona abaphuma khona sibingelela indawo ngeindawo zonke lapho sikhona sinikhumbuza ukuthi ke ohlelweni njengoba sikhona sinazo indawo zokuxhumana siyatholakala ku WhatsApp othi 0687649969 sitholakala ku page lithi inanda 88.4 FM Facebook lo uTwitter sikhona futhi ku page ku Facebook elithi sikhumbula ekuphakameni uzoyithola futhi nezinombolo zokuxhumana lapho uma kwenzile zakugeja masizisho uzoyithola inamba zika WhatsApp uthola inamba zokusithinta nathi ngqo makhona okudingayo okusalile sikhumbule futhi sine WhatsApp group ekasikhumbula ekuphakameni uma ufisa ukuba ingxenye yayo mfundisi asibingelele ake sibingelele ke endaweni zonke la kufinyelela khona leli phimbo lalapha eNanda FM sibongeke ukuthola ithuba nje lokuthi singene osukwini lesabatha asisho ke sithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen mfundisi asikhumbuze abalaleli futhi singakangeni nje ohlelweni inamba into ejwayele ukusala inamba ithi 0687649969 uma kuzokwenzeka uthumele uWhatsApp lapho uzokwazi ukuthi uthumele kuleyo namba sisaqhubeka khona endabeni kumfundisi yomhlangano okalinyanga kaNtulikazi inyanga kaJuly sijwayeleke eManazaretha sithi umhlangano kaJuly sisemhlanganweni ke wayo lenyanga ukumhlangano kaNkuluNkulu isihloko sethu namhlanje sithi imbizo yaseZulwini siyazi ukuthi imbizo umhlangano suke sibiziwe suke simenyiwe simenyelwe emhlanganweni sibiziwe ke sisembizweni kulenyanga sonke nje sihlangene kuleyo mbizo size ngento eziningi ezihlukahlukene esisuke siyithwele kwathina kodwa kubalekile ukuthi uNkulunkulu usibizelane emhlanganweni yini le esisuke sibizelwe yona mfundisi makuyilenyanga uNkulunkulu umemezile ke usibizile abantu ababizile abantu okuthe ngoJanuary bahamba bayohlangana naye phezukwentambo inhlangakazi ubebe kwenzani bebe yokhokhelwa lapha emthandazweni wesabatha kuthiwa wabakhokhela entabeni yasenhlangakazi kade sisentabeni yasenhlangakazi ke ngoJanuary safike sakhokhelwa khona lapha ku page ipage 23 emthandazweni wesabatha ku number 3 esihlabelelweni sokugcina wabakhokhela entabeni yasenhlangakazi ngokuba umso wakhe uhleli phakade manje na ke sesikhokheliwe ngoJuly ke uNkulunkulu uShembeka usezoziveza kuNkulunkulu ukuthi sikhokhelekile yini ukukhokhela ke kubili khona ukukhokhela kokudonsa abantu ubakhokhela uhamba phambili wena kuthiwa inkokheli iyasidonsa bese kuba khona ukukhokhela kokutshelwa imiyalo uShembeka ubezokwenza ngibesikhokhela ehamba phambili wabuya wasikhokhela futhi esesinika ukuthi uNkulunkulu lesihlanganile naphezulu lentaba uthe hambani kanje zigcineni kanje ngayo yonke indlela sokuthi ke ngoJuly inyanga yokuzoveza idokodo lelokufakwe kulona lenkokhelo ukuthi ngampela likwazileni ukuyigcina ngoJuly sizele lokho yeah sizele lokho ikona sikuzele
ukuzobheka ukuthi sikhokhelekile yini nazo siyabonga mfundisi wayindlala kahle yazwakala kunento ke kuqalwe ngayo leyo 7 days oke wayichaza kuthiwa umdedele abantu abaningi ke kunamatemu la kakhulukazi mangelona iNazaretha no seyilona amanye ezinye izinto zike yisale nje uthola ukuthi lento le uyazwa nje uloko yazwa nje amaNazaretha namatema amaningi ukweze ukukhuluma ngamatabunga nacawu nini amatabunga futhi yonke leyo yawo kunamagamana nje akhona ingakho ke ngilinganise namaSulumane emawhle naye amagama khona nje ogcina ungasezwe ukuthi kuthiwani kahle la umdedele mfundisi sawuchaza wawuchaza kahle wawusho ukuthi owalenyanga ungena 7 days wawuchaza nje kahle ngeke sabuyela kuona ukuthi ungena kangaki umdedele kodwa ke silana ke manje ekutheni indaba kaMdedele lena iqhamuka ukuthi kuyindlala lapho kuze kuthiwa umdedele nje wekade ebanje obani ebanjelweni ubani uma ufunda lapha emthandazweni wesabatha ku16 ekusawukeleni kaJehova kodukweni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye besibuyele sibe ngabantwana bakhe njengokuba sasingabantwana bakhe kakade nanso ke indaba esemqoka khona izinto ebezizenza ezayiphambene noma ezazingeyona imfundiso kaJehova kodwa ke zazingekona ukona ngaleso sikhathi ngoba sazingewona umthetho wengakhipha imithetho uJehova nazo ke abantu bona eqaleni yes uJehova inhloso yakhe kwakuwukuthi abantu baphile ngentando yakhe kungabi khona oqashwa umunye kuthi uyasebenza kungabi khona uyabona nje ukuhlukumezeka wefuna ufuna ukudla uye esihlahleni ufuna uthatha ukudla phila ngemvelo uyihloniphe futhi wefuna futhi uthi umuya esihlahleni ufike uthathe into ezokuphilisa ukhuluma amazwi ayimpilo bese udla leyo nto ubusu uyaphila kwakuyinhloso kaJehova kwahamba emveni kokuthi abantu bekhohliwe uJehova kwakabe kusaba kubikho umthetho kwaseke kufika ke abaprofeti abafika eqaleni bafika abaprofeti eqaleni la kwela kithizwe akekho umprofeti wafikayo akekho umprofeti wafikayo sasidlalele nezinyanga nezangoma sasihleli nezinyanga kuhle singonile futhi sasithi mesiyothandaza sithandaze esibayeni sasivalelwe esibayeni uma efika uShembe usitshela ukuthi lalelani khona uNkulunkulu asibuyele kuye sibe ngabantwana bakhe njengokuba sasingabantwana bakhe kakade asingabe sisathandaza esibayeni abantu abangabe bese kusathi umnumzane yena uzofihlwa esibayeni ngoba yena uzobheka ikhaya umnumzane naye unombhekile obani oJehova umvelinqangi umnumzane naye kuzokwenzeka nimfaka esibayeni nithi usibonibhekile kanti wonile uNkulunkulu nibone konakala izinto kanti akasanibhekile wayesethi ke namhlanje uzani masibuyele kuJehova sibe ngabantwana bakhe njengoba sasingabantwana bakhe kakade kusho ukuthi ke sasivalelwe khona imphefumulo le eyayivalelwe sikhuluma ngayo mawuza akhuluma indaba yesibaya mfundisi esibayeni angithi bekubeka umnumzane wekhaya uyena isibaya ithempeli lasekhaya futhi kwakuyilona thempeli ngoba kwakuye ukuthi uma kukhona ulako likhona egcekeni othiwa lethwa abaleleyo kwenziwa isibaya nje kwenzela ukuthi ongenani kushayeke inkomo kuqala ngesikhathi ushayeka inkomo noma imbuzi bese kuthiwa ke kuhambe kuyohlolwa ukuthi kwenze njani
uthi kushembe manje sengikhona mina sengizoba imediator sengizonihlanganisa mina engimphakathi kwenu nabalele uma nifuna ukukhuluma nabo nizothi go through mina bese ngibatshela mina angithi ilento esasikhuluma ngayo ukuthi asikwazi ukuhlala nabo ngoba bawumlilo siletha ukushisa manje ngiyeza lapho ukuthi kwakungasho thina kodwa 1966 kwenzakalayo sizoya lapho ngiyeza lapho ngoba kuzofuna siyazi lento singayikhuluma into bese sicaphuna eBhayibhelini kuphela kanti iBhayibheli siyake into eziphathekayo lifike kuqala ushembe wafika kamumva wafika kodwa wadlulela phambili wakhuluma noNkulunkulu uqobo lakhe okhulunywa ngayiBhayibhelini iBhayibheli lifike kuqala kodwa abantu abalibhalile asazi noma bambona uNkulunkulu ushembe ufike wabona uNkulunkulu yena uthe ehlahla mebuyele mbothi hawu lento kade ngiyitshela lo muntu uthi uNkulunkulu nansi ngoba kufuna senze umehluko phakathi kaJesu noshembe uJesu uthathwe ingane encane wahamba ufundiswa abafundisi ena 12 years utholakala ehleli nabafundisi elalele kodwa ushembe ubonakala ezalwa ngesimemezelo saseZulwini wazalwa waqale wadlula kuzona zonke izinto zabantu washaya ingoma washaya insizwa wayisoka waganwa waqeda uthe mase eqedile wasekuthiwa lalelake siyakhipha ke la manje kwenzela ukuthatha imese exoxe sakhe ibandla ethi konke lokhu yebo kwakumnandi kodwa kwako kwasemhlabeni ningabuyeli ku lo uqale lapha lo uJesu okukhulunywa ngaye manje umehluko futhi yena ufike ukhulele ebandleni into ebikho ushembe bengazilutho kodwa kukhona ekuzalweni kwakhe khona izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu amazile engalazi ibandla ngathi isonto nje engazi kuthandaza wazi uNkulunkulu kodwa inkinga kuthiwani uma ukhuluma nalomuntu othe kuma usegwinya ushembe leli igama enginikwa lona mina lethi shembe lichaza ukuthini ngoba ngizulu igama lethi shembe awulazi lichaza ukuthini namhlanje manje sikuthola namhlanje ukuthi lidala leli igama akulona lika 18 ntoni lidala kakhulu leli gama lethi shembe lisho ubuNkulunkulu yebo lisho ubuNkulunkulu ushembe engakafiki belikhona kodwa manje bizwa bekuthandazwa futhi kulona singalazi la thina kaZulu manje na ke sithe sasivalele kusho ukuthi sasivalelwe phi sasivalelwe ibayeni singakwazi ukuphuma siye eNkulunkulu wafuka wathi ushembe uzani masibuyele kuJehova sizokhuluma indaba kaJehova uyazi nemfundisi ungakadluli lapho khona into esengiyinothisa ushembe mayifika ufika ubeka amatshe amhlophe wabeka abayisibaya naye aba round umuzi wesiZulu wawakhiwe round izindlu zaziba zibe round zikake kube nesibaya phakathi nendawo noshembe uqhubeka lapho kuthi ithempeli liba round isho ukuthi ingakho impela ngisho umuzi womuntu yesiZulu imizi yakhiwe ubuNkulunkulu ngoba yayiba ilendini into esengeke ngiyibuke manje mina engathi khona into esilahlekele amathempeli sesiwamisa abe square kodwa manje ushembe wafika wenza aba round wayenesizathu ngeke ngibuke ngisho inkanyezi phesha yapha kuphakameti round wayenesizathu ezenza lezi zinto zibo round thina sesifike seyimisa ngiyabona ke mhlawumbe indawo mayingavumi ngoba phela indawo kukhona uthina kodwa indawo mayivuma empeleni siwabeka ngalendlela yena awabeka ngayo zaba futhi amathempeli aneziko lapha esenta khona amatshe kufanele abe isikhombisa ngomthetho kufanele abe isikhombisa lamatshe asesenta iwona lamatshe ethenye insizwa kwathi ishumayela kwaphuma ila uthola khona amazwi masuthi tempeleni ila kuhlala khona amazwi ila kuhlala khona yonke into ezokwenzeka etempeleni ingilozi ezokunika inkonzo iqhamuka kuleli yaziko elisesenteli lawa amatshe ithi ke ejulile le ithi ke esinye isihlabelelo ngamemeza ubusuku nasemina ongizwa ngani zizwelalana uzulu ezwakala
zizwelalani ngoba ezinye izizwe beseziyazi lento okuthiwa uNkulunkulu kodwa zahluleka ukumkhonza zahluleka ukumkhonza uthi kushembe la zizwelalani uzulu azwakale phambi komsindisi ngavinjelwa izo zonke izizwe eziphansi kwezulu zizwelalani uzulu azwakale phambi komsindisi wentombi yaseNazaretha mawukhale umpompoze ngehlaze likwehlele ezweni lakithi zizwelalani yonke lento kukhombisa ukuthi ezinye izizwe zaseyibuyelile uNkulunkulu ukuyokhuluma indaba yakhe zingasathandazi esibayeni thina kwayimanje kufika uShembeke wayesethi uShembe lalelani manifuna ukuthandaza khona isibaya saseZulwini okuthiwa yithempele lalelani khona ingubo emhlophe ekuyiyona yokunqoba lalelani leli bhesheni ligqokile anonile lezizwe idlala ngani mezithi khumulani ibheshu ngoba ibheshu alisona isiZulu kodwa ibheshu liyingubo enayinikwa uJehova qhubekani nayo ngoba ziyanivimbela lezizwe eke sithi ke kuthiwa umdedela ngena asiqale la kuqala makufika esangweni sisuke enhlangakazi kade siye kuJanuary siyokhokhelwa mase sikhokheliwe usehlala isikhashana uthi kambe njoba labantu sebekhokheliwe sekuhlala insuku ezingaka eke ngihambe nabo ngibayise emzini ongcwele owehle ezulwini bahambe bongena esibukweni siye esibukweni manje siyobukwa ukuthi sikhokhelekile yini la kulabantu abazongena esangweni ungena kuqala ufika ukhokhe umnikele inhlambuluko hlambuluke hlambulukela ungena uvula amasako bese unikela impepho oqala ewumnikelo khona ewumnikelo le ewumnikelo engewona umphefumulo eyongena lempepho hlambuluko inhlangabeza impepho unikele imnikele emithathu usazoyichaza kahle empepho njengoba usuyihlukanisa khona ewumnikelo wemali bese kuba khona umnikelo womphefumulo nazo azenzi into efanayo okay sazofika lapho nazo mase ngene lapha senithi seniyaguqa ke niyathandaza seninikelile guqa nithandaze seniyahlabelela mdedela ngene nanguzulu simkhoze uJehova niyanyuka niyaphi manje niya esibayeni saseZulwini manje eparadise ilani yongena khona khona ke iphutha silenzayo sisuke esangweni isango kuthiwa umdedela khona iphutha silenzayo ke lokuthi uma singene esangweni singena kanye nabakithi wathinta indaba enkulu umfundisi ngoba siphuma emakhaya kuthiwa kufike kuhambe nabakini babambelele la ubhokweni mongaliphethe ubhoko abantu bakini abakwazi ukuhamba nawe ngoba manje babambelele la indawo kuthiwa ubhoko hlawuliso ngoba manje umbuzo ke munye ke manje lapha kuma-foda amadala anobaba mkhulu uBhombela la ingenisa khona imhlangano bangaka abantu abaphethe imboko la kusho ukuthi uBhombela wangena nabantu bangangena nabakubo babebambelelephi ngoba ngempela mawubuka lezi ithombe ngizama ukusho manje ukuthi akukho umuntu wakini obambelela ubhokweni ubhoko ukuze liqala ukwanda kakhulu ngizonitshela uba ngangikhona isesicawini phesheya abazokhumbula abantu abadala lapha la soyidume village kunendawo lapho kudise emasondweni khona insizwa yakangcobo khona ubaba kaNgcobo oyenempandla nje ayiqala la ngemumva ngiyambona njengoba ngikhuluma ngibona ngisijaza eligqokile i3 quarter eligqokile efaka ibheshu eyodayisa imshanyelo kamashu Phoenix engabikho Phoenix into ayizona into ayizona weyodayisa kamashu Phoenix into ayizona uyodayisa kamashu udayisa kuzona zonke lezi zindawo lapha nakoMateshcom udayisa khona imshanyelo methi la emasondweni
bambamba abafana inkinga la esigcawini kwakwaziwa ukuthi otsotsi bakhona obani baba abantu esikhule nabo babazi abafana bakaSibanibani amagama abo kaSibanibani ngiyabazi nami boko ubhuti wethu abadala ngaleli sundu lisekhonyana lapha ngathi sekhonyana ngathi ngibona phela bokuthiwa ke lapha isemasundweni mawudlule emasundweni uya lapha sokusuyise intombini khona kwakuwumuzi wendoda lapho yayithi misi igoduka ekhaya ithi ngisaya ezintweni ezithile zami isho ligama elinhlamba uzokuthiwa leli gama elinhlamba mudlula khona umsalikoti amagama amadala lawo esiwaziyo manje na ke ungcobo kabanjweke uyaqhamuka kuyagidwa isonto uqhamuka useyebovu sebemshayila abafana shayila impandla ubovu lo muntu igazi selehla ubuso bonke inhla isuthi 60 ngithi 65 somewhere lapho mongena 65 kuna ma 60s between 65 and 66 uqhamuka useyebovu igazi meqhamuka seyebovu igazi imgidi khona imgidi ela esigcawini phesheya khona imgidi engaphakathi ezansi kwendlela yesonto phambi kwakano inkomo kunemgidi lapho inhla isuthi ke igijimeke izothi into enye ebukela la iduze kwenkosi okuyona eyothi inkosi iyabona inkosi abantu sihleli la eduze kwenkosi la inhla isuthi iyabonakala iyasuka iyagijima ubaba ilanga uyababiza uthe inhla isuthi niyaphi bathi siyakolanda induku kwenzekeni ungcobo usebanjwe ngotsotsi esicawini ithi inkosi nani kade niye ukuphatha induku anisenamakhosikazi nina nayiyekelani ukuyiphatha induku ilapho ke la kwaqala khona ke kuhlupha abafana abafunda ohlange abakhuthuza belungu esicawini phesheya abantu abadala bazoyikhuluma mabeze emhlanganweni kuziwe emhlanganweni kuyagidwa ngento belungu bezemgidini bazobukela umgidi babhiza abafana babakhuthuza hayi cha abafana bakogoli la khona abasegoli baqhama yonke indawo futhi leke ngiqhamuka ogoli kakhulu la uhlanga uhlanga kwakuyigoli kakhulu ngazo awuke kuphunywe neinduku ke kuyiwe lapho ke batholwa futhi labafana babamba ungcobo batho omunye wabo emfishanyana ngiyabazi namanje ngisewumndeni bahamba nje abanakile phela kwakuseyimo abafuthi lapha hayi abanake lutho na baya bese bekhululekile uzabathole ezami zabathela ayikabi khona phela imizi eminingi kangaka futhi mjondolo engekho ngakho ngisho komjondolo kulula nje ukuthi ubanje ngakubalela izibongo ezazikhona ibhambayi njobe nje kwakhona umuzi wakhona lapha ngithi wakamthembu khona umunye uneyingulube lapho kwakungekho mzi kwakuyona igandi settlement kwakungekho mizi lapho yayibaliwe imizi yayilapho babathela induku bese itholakala imali kaNgcobo kwase kuqala lapho ke ukuthi njalo makiwe esigcawini uzophatha ubhoko kwaqala khona lapho lwanda angikhumbuli ukuthi nini la sokuthiwa khona ubhoko lokuthandazela angikhumbuli nini la sokuthiwa khona ubhoko abantu bakini bamebelelo bhokweni kodwa bazokhumbula abantu futhi bazobona abantu ukuthi lophu ubhoko ngesikhathi sika baba mkhulu mawubuka nje alamafoto amadala nakhona inkosinilanga khona la uzobona khona kungekho bhoko manje lolu ubhoko ke osolukhona lwahlile kodwa manje khona lalike la impela walibona ukuthi nje hey kugwazwa abantu emateksini ngeimboko njalo ngamasabatha hayi umuntu ephume uchama ephuma endlini kwakhe uphatha ubhoko hayi khona la impela okwabo nje hayibo indaba yobhoko uphatha ubhoko ngokwakho impela uthi zazagcina seyifakwa nezitika seyibhalwe ngisho ukuthi ke le imboko makuwumdedele kuze kuhlawuliswa abantu into yamanje into yamanje imboko kufuna bakwazi abantu uma ufuna ukuphika lokho bheka amafoto amadala ubheka ukuthi imboko nje ozazi ingekho babe bambela lapha abalele eke sikhulume ngabo ke manje nazo esikhulume ngabo labantu abalele ngithe impepho yokuqala le oyinikela mongene esangweni iqondene nawe neingilosi zikaNkulunkulu bese kuba khona impepho ke lapho khona kuwiswa khona isilwane okuthiwa impepho esodliwa inombani
impepho yokuniphephisa ecindezelekeni yile moya yabakabhekabeza kade nibalandile. Angithi impepho ke yenziwa ngaleso sikhathi manje yenzelwa ukuthi mebefika bezwe kunukusi imphefumulo walesilwane esibulawayo iwona athi uNkulunkulu namhlanje siyabamema ukuthi beze bezosabatha kanye nathi ngesabatha bezogida kanye nathi ngesonto mabegida. Ingakho kiwa kaBhekabeza kuhlatshwa inkomo ke ngoba kuza imphefumulo esiyala lothini nomhlaba. Ngenye indlela imphefumulo yalezilwane iyona ebika uNkulunkulu ukuthi namhlanje ibandla limema bakaBhekabezayo ukuthi beze nakuke esikushunqisayo bese kushunqa ke kudliwa lenyama ke ukuthi nabo bazocaphuna la sicaphuna khona bayeza ke manje bezaphi beza emhlanganweni. Ithi inkosi 1966 khumbula kahle yengakhuluma nomunye ezingene naye esikoleni ufike ngo67 mengimbuza ukuthi uyamazi umfana wakaDube uWiseman akamazi okuchaza ukuthi lo mfana ushayiswe imoto ngo1966 la kwafa khona kwashona khona izingane inqaba. Ithi inkosi yasekuphakameni mifika ithi awu senza iphutha sasheshe sabalanda bakaBhekabezayo wawusiyafudumala umhlangano bafike basebegulisa abantwana ingakho kushonile eziningi izingane zashonela emgwaqweni shayiswa imoto ezinye zashoniswa ukugula nje iphathwa izisu ziphathwa amakhanda zashona izingane kwakungcwatshwa usuku nosuku kaBhekabezayo. Inkosi yayibuka lento ithi ke sheshe sabalanda kaBhekabezayo. Ithini mithi sheshe sabalanda uma sithi thina singena kanye nabo kumdedele ibisithi inkosi sisheshe sabalanda sithini isihlabelelo sokuya kaBhekabezayo sithini isihlabelelo sokuya sithi namhlanje lizwakele lelo laphakathi amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo ukwenama komsindisi wabangcwele kuzwakele. Manje na ke kuhlatshelelwa leso sihlabelelo makiwa lapha kuhanjwa ngendlela futhi abahamba ngayo beyobekwa kaBhekabezayo. Angiphindi uma kiwa khona kuhanjwa ngendlela abahamba ngayo beya kaBhekabezayo. Lesihlabelelo siku number 159 159 isihlabelelo zamaNazaretha ake ngisifunde lesihlabelelo ukuze siyilungise lento ngoba sizogcina sikhuluma izinto zethu esingazi ukuthi zivelaphi. Namhlanje lizwakele lelo zilaphakade amathuna abangcwele ahlabelela ngenjabulo ukwenama komsindisi wabangcwele kuzwakele. Amasango alowo muzi avulelwa abangcwele amasango kuhlatshelwa namhlanje asevuliwe kamasango nina abangcwele uzathi khona abasalayo lapha khona abasalayo lapha abangavumi laba abangasebenzanga kahle la kukhulunywa ngale ndaba kaHezekiya wamemezwa uHezekiya wathi mathambo hlangana khona amathambo ahluleke angahlangananga amanye amathambo kwavuka inyama yanamathele emathanjeni kuthiwa ke la amasango alowo muzi avulela abangcwele zahlabelele ngenjabulo izisekelo zalowo muzi halalisani webathengwa ngokungena kulowo muzi. Nazi izithunywa zabangcwele sabelani niyabizwa nina balele kulomhlaba izwi lakho ohleli phakade nibizwa namhlanje ukuthi nizongena ukuze nani nizosabatha. Ithi inkosi ke amazwe enkosi lawo inkosi la 1966 sisheshe sabalanda bakaBhekabezayo ingakho sokwenzeke kanje. Ingakho ngithi ngalowo nyaka kuze kwahamba emhlabeni umngani wami Wiseman Dube uma kwenzeka sizoyiveza somveza lo mfana lapha ikhona lento iregister yaseShembe Memorial sasifunda naye
musuke emgqeni ongasentla ngithi number 3 mina lami igama lapha phansi kubhalwe nokuthi ngazalwa nini. Bazoyibona kahle abazobe bebuka le video. abazobuka ilokhuza la uzoyifaka usavote lapha. Soyifaka nje late ngoba ikhona la ilokhuzeni kwifoni yami soyifaka. Ngisho ukuthi ke asiyilungise lento. Asiyilungise lento. Iyimboko ikakhulukazi ezokushaya umuntu. Ezokuphoyisa ezobunsizwa ezokugada umsebenzi kaNkuluNkulu. Ngoba siyakhumbula ukuthi uShembe wafika bephathi waseyinqunda yena. Wayinqunda ngabezogwazana. Ngoba bezogwaza. Kwangabe kusabe ezogwaza. Lento ayiqali ke la kuNgcobo. Enhlangakazi. 1960 angathi noma 59. Kulapho nje. Kusuka impi yabantu basemdlotshana. Nabase ngithi umdlotshana nemenyana. Igodi zabo siyani lezi. Abantu bangakithi bayezwa ukuthi ngithini manje. Kwasuka impi kwashawana phezulu entabeni. Kwabaleka amakhosazane azongunga inkosi, kwabaleka iHlayisuthi azongunga inkosi. Inkosi ibuza ukuthi ukube labantu njengoba ngasaphathi induku ukube labantu bebeyithatha le ingane benizokwenza njani. Manje uyayibona le induku ukuthi zikude kakhulu nokukholwa. Ezokuba indoda. Ngoba ukukholwa kuchaza ukuthi asingabe saba amadoda. Lo nyaka phela mfundisi uma kuthiwa kunombuso, umbuso waseZulwini. Umbuso vele uba nenkosi njengoba uShembe inkosi. Ube namaphoyisa. Ube namasosha. Uyaphelela nje umbuso. Makuthiwa umbuso ikingdom. Manje ibe namaphoyisa khona amaphoyisa avathazelayo. Isosha kanjani livathazela? Ngikhuluma indawo ezimbili manje indawo. Kushaya uNgcobo kwafuna ngalo ubhoko. Kwashada kwalwimpi phezulu kwentaba inhlangakazi. Iziqalekisa indawo yakithi inkosi. Ithi ngibona isikhune esimnyama sivutha phakathi kwale ndawo. Ithi kuyovutha umlilo kuyosinda imizi emithathu kuphela. Asazi ukuthi yiphile omisi. Ithi kulo umlilo ithi kuyosinda imizi emithathu. Bonke ezintathu. Ithi phezulu kwentaba inhlangakazi. Kade ngizwa kuthiwa bayogeza intaba. Bayigezela lokho. Angazi noma bakwenze ngakho yini. Kodwa ithi inkosi imiphezulu kwentaba ithi kuyosinda imizi emithathu kuphela. Khona iwa lapha enhlangakazi okuthiwa yiwa likaMfazi. Umfazi inkosi yakosiyani. Ukuthi wawa kwenze njani kulona ngelinye ilanga ngiyoyithola le ndaba ukuze nazi ukuthi indaba kaShembe inkulu kangakanani. Kodwa sikhulume kaMdedele. Ukuthi ke impepho le ichaza ukuthi kukhishwa umphefumulo ngoba sokubizwa manje abalelo oluthini lomhlaba. Umphefumulo iwona oyokhuluma noNkulunkulu. Impepho kuthiwa impepho yokuthi niphephe ngesikhathi nihleli nabo. Iphunga layo ilona elizoza ukuthi balibale ukuhogela lona ngoba sebelelo thulini bahogela kukhona osefana nathi abanikele ngaye ukuze nathi la sibe khona kanye nabo sesonaka kona asezokwenza ngozi kubona ngoba sebekhulumile noNkulunkulu banikela ngomphefumulo ukuze kwenzeni ukuze kusondele imphefumulo kubona ithi misisondele ingabakhazi imphefumulo esondele babuya ngalelo langa babuya sokusela insukwane ezingaki ngokujwayelekile kubulesini ubheka bezakho bese kubulesihlanu isabatha kudlula insuku embili kuphela abazoze bajwayele laba la emhlabeni khona uzobetha sayindawo siyahlala bese yaqala ke manje kubulela bese kuthiwa angithi bafike ngolesini kubesihlanu ngesabatha bayesontweni bajabula ukukhulunywa uNkulunkulu esikuyena vele ngesonto kugidwe bajabule befe bagide bantu bese ngesabatha uyavala umhlangano abalibalile sebethola umgidi ngakusasa mebethola umgidi bokuqeda umgidi babuyela kabheka beza babuyela kabheka beza manje ibaphi laba ibaphi laba
osokufanele engene nabo mina mhla ka1 ibaphi labo ngena umhlaka ibaphi laba abahlala inyanga yonke ibaphi laba esesithi bahlala ekhaya abekho abahlala akubona laba nje phela ngisuke ngishisa impepho ithi asambeni bobani ngibize nabantu abangakholwa ngoba phela lapha kusuke kubizwa abantu bakabheka bezayo amakholo ngibize bonke abantu bese kufike kwenzeka yonke lento eyenzekayo emhlanganweni abantu abafunakala lapha emhlanganweni ithi ngizofunda lencwadi kaDlomo ngisukela emoya ithi inkosi ngokwami kungabe bonke abantu bangcwatshwa phi kaManazaretha kabheka bezayo uyoyivula leyo ncwadi uthi ugogo wami owalalela leyo nto uManzama uthi mase ekhulukhula ngoApril inhloso yakhe ukuthi afele kuphakameni ufuna ungcwatshwa khona mefika emkhayideni ngangayixoxa le ndaba fika emkhayideni kumcini ukufa ngikhuluma ngokuthi ngokukashembe ngabe bonke abantu bangcwatshwa kabheka bezayo ingakho ethi noma sengcwatshwe ekhaya umuntu kodwa kulandela isiko lakabheka bezayo kozemba no ungafika ethuneni ungafika ethuneni uphuma ekhaya fika sekuthandazwe ka6 u7 uphezulu akuthandazwe ka6 uphuma egcekeni uthi u7 awube phezulu iba nendawo ukuthi uNkulunkulu noma singekho ekuphakameni kodwa sise station uthandaza uNkulunkulu noma singekho ekuphakameni sesiwela idiko uthandaza uNkulunkulu noma singekho ekuphakameni sesiluwelile idiko 3 uNkulunkulu noma singekho ekuphakameni sesiluwelile iJudiya 4 uNkulunkulu noma singekho ekuphakameni sesiphezulu kwenkanyezi u5 lo uNkulunkulu noma singekho ekuphakameni station manje la ezogezwa khona lo muntu number 6 menisuka station uNkulunkulu sesiphezulu kwethuna 7 ileyo mfundiso ushemba ayishilo kodwa asikwenzi noma ngakuthiwa nisuka la nimela nisuka leyo nto ngengibona wasawukela futhi ngenkonzo yembali ukuthi ke yenzani noma singekho kabheka bezayo kodwa nani ningayenza abeza abangcwele benza inkonzo yembali emveni ka3 months asiyenza le nkonzo yembali sisenza lokhu kwabantu sithi siyojikjela ngoba sesaphuca ikhali inkonzo yembali asenza thina okwethu inkonzo yembali ikhona la kuthiwa namhlanje lizwakele lelo zilaphakade sesolandela izwi laphakade thina uthi ke ugogo wami bese usiyashona ushonela emkhayideni meshona uanti uhamba noanti udadewabo kababa basemgidini ziyawushaya umgidi emkhayideni manje ushaya umgidi sokusuka amakhosikazi asehomisi akovezi nakohlobo ayobika enkosini hawo baba le nkosikazi yakamhlongo ebiphethwe umkhuhlane nayi isishonile hawu isishonile bathi baba useshonile ngeke kulunge lo muntu ashonelela ngoba intombazana ahamba nayo iyona yodwa mabili asondawo lapha kubo wabafowabo balentombazane abasonti lentombazane yohlupheka ibuza imibuzo yozife ngeke ikuthola ukuphumula cha baba useshonile athi hayi ngeke kulunga ashonele kusho umnikazi wemphefumulo yabantu ngeke kulunga ashonelela kuthe mayisisho njalo inkosi mayisisho njalo inkosi ke isikhipha iduku ephaketheni handkerchief isikhipha iduku ithambana nale duku nifike nimvala umlomo ngalo usethula ugogo uManzama intombi yalapha Nkosiyana ithi inkosi intombazana izokhuluma koze kube indaba uthi angithi manje into ayenza ugogo uzela ezizwe ukuthi uyagula ufuna ukufela kuphakameni uyitshelile ingane zakhe wathi batabami ningisize mangifa ngongcwaba kabheka bezayo ngoba ubaba omkhulu wathi sonke thina amaNazaretha songcwatshwa kabheka bezayo ukuze sithole leli thuba lokuthi mzwane kuvala umhlangano kuthiwe namhlanje lizwakeleni lozilaphakade bese siyahamba siye kuphakameni noma ngazange ikuthunela ingcindezele kodwa nginethi ukuthi minyaka yonke ngoze ngithina ngivukile usiyashona ugogo ke useyavuka ke mevuka uthi ningayibizi intombazana emgidini engavukile unini akavuke eqala ufile lo muntu kuthiwa
bese aya lamakhosikazi awakavezi nawo wahlobo lapha ehomisi afike enze lento ayithunyiwe ubaba ebese yavuka ugogo ebese abahamba balando anti ebese ethi uma nimlanda nimtsheleze kumina ahamba enkosini ithi inkosi wena ntombazane yakamhlongo ingunqa izawusuka manje iye kuphakameni nifike kuphakameni ningahlali isikhathi eside alothi sishawulwe esine nibe senisekhaya angitho lesingaki yisonto ingunqa isuka vele entambama agibele uanti ke ngonqini ke bafike behle kuphakameni bebehle kuphakameni athi ungamlindi udadewenu ku25 ungamlindi uhambe ekhaya bafike behle kuphakameni umhlangano kaMeyi wawungena early wawungena early umhlangano kaMeyi bafike behle kuphakameni sokufanele alale imoto ke isonto ebusuku uzogibela ngomsombuluko imoto ke ayikabikho ngaleso sikhathi akhoma tekisi kushonila ngohamba agibele kahambe bafike bayokwehla ngani wabehle mangangeni yini ngoba bahamba ngonyawo manje basonwa babesuka endwedwa ngazi lo muntu kade efile lo kanjwa naye afika lale kadadewabo phesheya komdloti la senithi khona nina umfula iJordan ngathi natshelo bantu iJordan lapho ngaphesheya kwalapho kunomzase kwaSomini ikadadewabo kagogo afika lale lapho melala lapho ahluleke uanti avuke ekseni alande angithi ufikulele manje lesingaki umsombuluko uvuka ekseni ngolesibili uyolanda omakoti oma kamhlongo ekhaya ukuthi abeze bazombelethisa uma wakhe ugogo ahamba balande bafike bambelethe uzoza afike ekhaya ngolesingaki ngolesibili mefike ekhaya kuthiwa walala kwasanganisasa ngolesithathu ngolesine ekseni wabiza wonke umndeni wakamhlongo wayesethi ngesikhathi sikavuka nathi wathi akuhlatshela uthi uyahlabelela umakhanyile omna kwabo ogane umkhulu omncane wathi akuhlatshelelwa kanjalo uma sekuyiwe ezulwini kuthiwa ugogo ke kwakuyidliwa nje lokusasa kuthiwa useyicambela yena uvuka nathi kuthiwa ushakwa bengathi akuyena kuthiwa athi meqeda wayethula mesethule obaba bakhohlwa ukuthi wathi ufuna ungcwatshwe kuphakameni bamngcwabe ekhaya mase bemngcwabile ekhaya wafika kudade wabo wathi tshelani lengane uma zingayenzi lento engathi aziyenze yini ezoyenza ngathi angifuni ungcwatshwa la ngoba angifuni ithuna lami leqiwe izinja bacabanga ngobaba ukuthi bazokwenza njani kuhamba kobi kwenkosini ithi inkosi hambani nilethe isilwane noma esumnikelo nifike nikhulume la ilele khona nimtshela ukuthi sicela kumphefumulo wakho ngalesilwane uhambe ekuphakameni kwenziwa njalo wahamba ekuphakameni awukho omunye umuzi oyikhaya lemphefumulo ngaphandle komuzi wasekuphakameni umuzi yebo ungawuyisa ngesilwane kodwa munye umuzi okhetha ushema masibuya ngale ka5 umfundisi sizobe sesingena kahle kuyona uyifunde le ndaba kaBabdlomo le kabheka bezayo uzoyifunda le ndaba kaBabdlomo osantabethu uBabdlomo usenzela umkhulu umsebenzi ngihlale ngisho ngithi ngoba siyakhohlwa indaba kaBabdlomo ayiphathwa nangokuphathwa nomnini kodwa ke sikizame thina ukuthi labe sisabakhumbula ngabe impela sikhuluma ngabo bonke njengoba sihloko sibaphatha nje umfundisi ubani omkhokheli bani naba bengagcotshiwe siyakhuluma ngabo ngoba kukhona izinto abasifundisa zona bayishiya kuthini uBabdlomo wenza umkhulu umsebenzi namhlanje siyakwazi ukuthi sihambe siyothatha lezi zincwadi lamaphepha izinto ayiqoqa kubantu izinto ayibona yena ngamehlo zibhalwe phansi wafika uadvocate umnyando wasibhalela wow sesiziyekele thina ngoba vele sikhonza ukuthi ke manje thina siyazi ithina sesihomusha usheme siyeke izinto abantu abathi thina inkosi iyathi thina inkosi iyathi thina wayelandelwe lokho uBabdlomo kodwa masibuya ngale ka5 ukhumbule emlaleli inamba kaWhatsApp 0687649969 WhatsApp loyo
Facebook page inanda 88.4 FM. Facebook page futhi ithi sikhumbule kuphakameni. Uzokwazi ukuthi usithole kulawo ma page. Ake sithi ukuthi ukugwinya mathe kancane sizobuye sibuye. Khumbule kuphakameni nanda 88.4 FM. Thabo kaSambuthi lo enhleni naye ohlelweni sikhumbule kuphakameni nomfundisi JS Mhlongo. Siyabonga sikukhona no Canon SA usonkinobho wethu umdidiyeli wohlelo uCanon SA uyena osibhekela yonke into ukuthi ihamba ngendlela yini. Hawu hey so far yonke into ihamba kahle azikho inkinga uCanon. Hawu velathi nje 1212 konke nehlabelelo lezimozwa la ngemuva kusokuyena uCanon lo sifakele zonke lezi zinto ezenza ukuthi uhlelo lihambe ngendlela naye sisuke sinaye mfundisi kade sikhuluma ngomdedele sakhuluma kakhulu ngeimboko sengeke ngacabanga akwenzi nje ukuthi imboko phela nabantu abazakhayo kufanele bayidayise kufanele babe nento abayishoyo ngazo ukuze uzolibona ukubaleka manje njengoba eyithwele nje ziyinkatha zingaka ukuthi zizophela kanjani mayingasho ukuthi kubambelela abadala kuzona. Angithi namafoto lawa abanye bathi awuye enkosini ngalifakile ifoto la abadayisa amafoto abanye abadayisa uvaseline abathi phatha uvaseline sebekhohle ukuthi uvaselina wawu uthi uma ufika enkosini besithi ambulanda amanzi noma uvaselina noma intambo komunye kuthiwa inkosi kubusise nje kube sokuphelile. Namhlanje abantu bafana nokuthi uyenyangeni ufika usuphethe umuntu wokucatha uthathe ephi ngoba inyanga noma izothi phalaza manje abantu ufika umuntu enkosini sokhona into engayazi ke manje thandazela amakhandlela thandazela usunlight yonke le into efika nabantu ayikho into engasaphathwa manje manje ayikwenza into ezimarket kufana nakho ukeka nakho kwakuney'tori zakhona. Angifuni ukuyikhuluma leyo. Nakho kwakuney'tori zakhona. Angifuni ukuyikhuluma leyo. Ngoba idala ukhuvethe ongalwazi. Kodwa yibo abantu abenza lo msebenzi abasuke bewudayisa umsebenzi wabo. Izinto okwathiwa zenziwe ngempela engabe iqeda indlala azenziwe. Lapha ngakithi ngikhule makuJanuary kiwe Nhlangakazi. Yeah. Yonke imizi yalapha emdlotshana neyalapha emayelesweni ubona abantu abangakholwa bethwela umbila omsha bethwela amazambane kuyiwe enkosini iyobusisa isivuno sabo eNhlangakazi nabangakholwa kithi mama omncane abaningi babe ngakholwa kodwa babeshaya imtakelo yabo. Imtakelo ke ile ingubo zabantu abangakholwa lezi ezihlotshiswayo zibe nembalabala kushaya imtakelo kushaya amatibili kuthalilo kuyiwe enkosini kuthola amazambane ngaleso sikhathi lapha entabeni ezansi la kuthiwa khona kodwa igama lendawo yakithi kuthiwa yini la kwakhona isitolo kwakunemakethe abantu basendaweni bedayisa umbila bedayisa amazambane bedayisa ubhatata bedayisa yonke into ngoba yayikhona ibusiswe enkosini. Namhlanje bayeka leyo nto namhlanje awekho amazambane. Amazambane ayisuke sekhona ngoJanuary namhlanje azalanda eThekwini kwakudliwa amasha. Siyeka lento okuyona iyayidala iqeda indlala. Eyayiqeda indlala senze izinto engenamsebenzi walutho ukube sasigqugquzela lokho kuneyimboko sasigqugquzela lokho kunazo yonke lento ukuthi busisana kudla kwethu ngabe namhlanje abantu balapha ngakithi namhlanje kunesomiso ngoba uzothi uNkulunkulu umelethe imvula athi imvula izokwenzani ngoba nitshali yokwenzani imvula umbila kwakulekana ikhwebu ngikhumbula emazaleni akithi kwakulekanyana ikhwebu khona amadumbe kwakuyinto ezidayiswa kodwa kuqale kwayiswa kubani ayiswa kumnikazi wawo ukuthi ayo umbila wokuqala thathu uyiswe enkosini iyobusisa bese inkosi ibone ukuthi ikwenze njani
konke lokho kwakuyinto eyisiza abantu asiyinakile sinaka into engathisho Naka into engathisho angithi manje sesakhonza ama shortcut sidlalela abantu abahlola sazi ukuthi yonke into izokwenza abantu abangasekho siyakhohle ukuthi nathi kufanele senzele wazi ukuthi mangithatha abantu bakithi izinto ezovele zenzeke nje okuningi yabona nje wabe ngasekho nje okuningi benzelwa yithina ngoba khona abangambonanga uShembe laba abangambonanga uShembe balindele ukuthi thina sibanikelele sibenzele izinto uma sisonge imkhono singasebenzi sobanikelela ngani sizobenzela ngani sibhizi sicela kubantu nabo ababheke thina babheke thina nabo thina sithi bona babheke thina ngeke bavuke benganikeleliwe upetrol wokudumisa imoto abahamba ngayo utholakala eladini kuShembe utholakala la kuhleli khona uShembe bese beyanyakaza nabo mfundisi nayi incwadi indaba kaShembe umqulu wokuqala first edition volume 1 incwadi ayibhalwe uIvan Hexham no GC Oosthuizen yasihunyushwa uadvocate Themba Mnyandi yatholakala lencwadi kade sasikhuluma sithi kunemibhalo kababdlomo izoba khona bethi bayifuna abantu kade ke yaphuma lemibhalo kababdlomo hayi Themba isiphumile bakutshela abanye ukuthi hey indaba kaShembe ayifundelwa indaba kaShembe njani awu sewukufundela indaba kaShembe ukufunda izinto ezabhalwa nezashiwo uShembe sekuthiwa manje ayingafuni sizoya lapha ku page 177 sahluko 89 ithi indaba yakhona amathuna akwabhakabezayo esiphinde futhi sifunde isihlabelelo sakhona sihlabelelo 173 sidedele singene simkhonza uJehova sasivalewe avuliwa amasango ngithe sazivalelwe ibayeni-ke uShembe uthe mefika wayesesivulela iparadise wayesethi ngiyoba nani eparadise sisuka kaBhekabezayo ngisho nabangcwatshe emakhaya wabathatha wayisa kaBhekabezayo bonke ngemphefumulo yabo wayesesifundisa ukuthi umuntu ukuze afike kaBhekabezayo unyathela izitepu eziwu7 ukuze afike kaBhekabezayo umthandazo owenziwa istep ngasinye wasinika wona mhlawumbe ilanga soyikhuluma le ndaba ka number 7 ngoba uvela kaningi 2 umdedela ngene wona nguzulu inzalo kadingana nosenza ngakhona livulwe ngubani leli sango wemkhululwa lezo ziboshwa wozani nazo lezo zizwe ziyadinga lona lelozwi elophezulu konke manje na ke kade kuthiwe nanguzulu egcineni uthozani nazo lezo zizwe nezinye izizwe kazize ngoba nazo ziyalidinga lelozwi ngoba zalithola linganele kodwa mefika ufike laphi ufikela kaZulu ngoba uqhamuke khona kaZulu ngoba into ofuna siyinako ukuthi la kuthiwa khona ningabi njengoba babeni odingana nosenza ngakhona sibheke ukuthi chaza ukuthini ngoba uShembe mefika uyasuswa kuqala endaweni yakubo mesusa endaweni yakubo ukhokho wakhe umzazela uyinyanga uphuca umnyanga ngiyixoxe ukuthi uphuca umnyanga ususwe ekhaya uyomba imithi entabeni mefika entabeni qhamuka ikhehla limphonsele induku embili lisala no2 lithi akushawani lifuna ukuzomkhipha la engibeni imithi lithunywe ezulwini wabe sathe uyavika la ifaka ikhehla kuze kumemeza izwi phezulu elithi wena usenawo amandla omsizwa basemhlabeni lo muntu usomnqoba ngezwi kuthiwa mthinta ethangeni memthinta ethangeni ethinta ikhehla ethangeni kwaphuma inyama ethangeni isigaxa senyama ethangeni laleli khehla sazongena kumzazela ethangeni useyachuka manje ngoba sokungena inyama yomunye umuntu ethangeni lakhe abangesasithwala isikhwama wabuyele emva mebuyele emva ilapha esetshelwa khona ukuthi lalela ke ndoda ngiwathi kuphuca ikhwama manje
wena thutha la ngoba wena okhalweni lakho kulele umbusi wababusi, inkosi yamakhosi, umphembi wesizwe, kodwa engakafiki la wakhe khona kuzinkosi ezoshanyela qala izoqoqa abantu ezobaqoqa ngesikhali. Wena lozawo uzobe baqoqa ngezwi. Manje kufuna lo abahlanganise kuqala abagovuze ngomkhonto bahlangane. Mase behlangene usofika wena sebeyizizwe sebebizwa ngoZulu bonke. Ingakho kuthiwa wozani wemaZulu. Usayifunda leyo ncwadi mfundisi ake ngifunde le yesambulo 1916. Yeah. Unegama elilotshiwe ngubeni yakhe nasethangeni lakhe elithi inkosi yamakhosi nombuso wababusi. Kushuthi kwangena umuntu wasemhlabeni lo. Uthi ke angifakazeke manje. Uthi ke lo dlomo esikhuluma ngayo la. Yeah. Uthi ngabona khona into ngobudlomo kade ehamba nembongolo yakho babamkhulu. Uthi wambona megeza ngilanga wabona ethangeni kunombhalo wawukhona ethangeni lakhe. Kodwa le nyama yaphuma kumzazela kodwa umbhalo wabhaleka kubabamkhulu uBhombe. Ithi indoda kaDlomo ixoxela thina eyambona ngamehlo ithi ngabona kwakunento eyayibhaliwe engayazanga ukuthi thina eyayibhalwe ethangeni lakhe futhi kwakubhalwa ulimi laseZulwini. Kwakubhaliwe manje lencwadi ka19 uma ufundisa ambulo kakhulu into eningi ebona uJohani mesekhuphukela entabeni eyolinda uJohani uyabuza ukuthi njengoba uJesu sehambile kuzokwenzakalani yonke into ebhalwe kusambula imvamisa ile efike noshwele ingubo emhlophe ifike noshwele ukuthi selithethiwe icala kuxoxwa inkosi ilanga ukuthi mina ngenze njani mase kufika uJesu elimele ngenze njani mina ngehla wathini uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyahla ke ngiyonyathela kokuqala umhlaba asifunde le ndaba asifunde indaba abamdlovu yeah amathuna kabhekabezayo Petros Lomo ngasekuphaleni kwenhlangano kaNtulikazi July ngonyaka ka1931 kwaba nosuku lapho kwayiqale ngo1931 kwaba nosuku lapho kwayiwa khona emathuneni asekuphakameni kwabhekabezayo. Uma sifika khona uShembe wabiza abantu wamemeza kakhulu wathi ningabaleki. Ngamangala ngacabanga ukuthi umemeza kanjena nje mhlawumbe kuzovuka abafileyo abasemathuneni. Inkosi yacaphuna amavesi amaningi aseBhayibhelini ayefundwa umfundisi umnqayi. Emva kokufunda kwalamavesi uShembe wathi siyababongela laba abalele kulamathuna bayajabula ngoba bathola umthandazo wesidlo esingcwele bathola konke okwenziwe kuphakameni babusisiwe kakhulu ngiyabadabukela laba abafihle kwezinye indawo abangatholi zonke izinto ezitholwa yilabo abalele kulamathuna akwabhekabezayo ukube angesaba uhulumeni ngabe ngihamba lonke izwe livule amathuna ngimbe amathuna abo ngiwageze bese ngiwaletha kule ndawo nabo bezothola konke okuhle okutholwa abalele lapha ukuze nabo sibakhumbule abantu abalele lapha bayovuka emathuneni ngesikhathi esizayo beyokwakha umuzi wasekuphakameni lo muzi yonwebeka wande uze uyofika emagqumeni asohlange ngaleso sikhathi inkosi uDavida iyobe isibusa ngenkosi uDavida uShembe wayesho inkosi ilanga eyalandela umqalo wendlela ukholi ibandla ile kade sithoyigcizelela lapha ya ku number 2 ethi emva kokufunda kwalamazwi uShembe wathi siyababongela laba abalele kulamathuna bajabula ngoba bathola umthandazo nesidlo esingcwele bathola konke okwenziwe ephakameni lokhu ke okudala ukuthi balandwe ngesonto lokugcina bese ngesikhathi belandwa bese kwenziwa impepho ukuphephisa thina kubona ngoba bona basekho angithi uyuzwe mawudlula emathuneni kushwaqa ikhaya kwenzela ukuthi manje mase befika imoya yabo kunemoya strong lapha uyilalele futhi sifunde eqaleni yeah ngase kupheleni kwenhlangano
ngasekupheleni kwenhlangano akwenziwa ngasekuqaleni ngasekupheleni kwenhlangano mina ngingena nabo ekuqaleni wena ungena kanjani nabo ekuqaleni ethi ushembe uza yena ngasekupheleni kwenhlangano kanti useyayobalana wenzela ukuthi bangahlali isikhathi eside nabantu abaphilayo bebengaphilile futhi ngesikhathi ebalanda ufike wenza impepho yokuphephisa laba abaphilayo ukuze laba bangakwazi ukuthi bacindezele laba abaphilayo ngoba awukwazi ukuhlala nomuntu oselelo thulini lomhlaba ngoba ulanda imoya la hlala naye nemoya ungethi ungakwazi ukuhlala naye shone namhlanje kuba nzima ukuhlala wedwa ingakho kubufika omakhelwane manje na ke mase kulanda imoya imoya yabo bengabonakali bese emoyeni ngoba kungcono mengakangcwatsho uyakwazi nokuthi uthe eke ngiphume ngiye ngale manje imoya awazi mhlawumbe ukushayisana nawo nje mase senza nezinto abangayithandi mase beshaya sobona ngani so kwasigule emhlanganweni manje ilempepho ke edala ukuthi babekezele babuka impepho bangabe sabuka imkhuba yethu esiyenzayo abakwazi ukuhlala nathi kuqala umhlangano kuthiwa la ngase kupheleni kwenhlangano kaNtulikazi July kusho umuntu owayekhona kusho umuntu owayekhona ukhuluma amazwi enziwa umnikazi ngithi mina ke 1966 ithi inkosi sisheshe sabalanda ngabheka bezayo kwashona inqwaba yezingane umuntu ofuna ukuyazi le ndaba abuze kubantu abadala basephakameni abahlala ekuphakameni angikhulumi ngokuthi abantu akade bakhona ngikhuluma ngabantu asephakameni ababekhona ngoJulayi kukhulunywa lento ngoba kwase kuvula izikole njengoba ngithi kwashona umfana owumngane wami kakhulu wakadula uzokhumbula futhi khona indaba engake ngayixoxa la yensizwe yashona emhlanganweni le eyashona umhlangano yashonela ekhaya in fact hayi ukuthi yashona emhlanganweni ngoba yabuya emhlanganweni ithi mayibuya nje yasiyashona insizwa ayisencane nje kwase kuyanukwana kwanukana amakhola abanye bathi udliswe edokodweni kanjani yazi yalanyulwa indaba uyena esebuya ngephupho efika komunye uzethi cha ngiyanizwa niyaloku niyasolana la mina angibulawanga umuntu mina ngintshontshwe abaseZulwini siyakule mpepho embili khona le umnikelo ngoba kusukukhona nezingilosi kukhona nale eyiphunga esukeze kushuthi yena ke uthi yena zamntshontshe kushuthi khona impepho ekhona kodwa zamntshontshe uthi ziyahamba ingilosi kwesinye isikhathi bese zithi mayibona umuntu ezimthandile zithi lo engathi singahamba naye lo kukhona lokho eBhayibhelini kukhona eBhayibhelini ukuthi hamba nakho uvule khona sokufunda khona manje hlale sikufunda futhi uthi zahamba ingilosi bese zimbona uthi mina ngaba njalo ke zangibuka zase zingithanda zathi zingayosebenza nami ifisa ukuhamba nami uthi zase zingintshontsha ihamba nami angizange ngibulawe uthi nginenkinga eyodwa manje one inkinga yami ngithe mangifika ngale kwase kuthiwa cha inhlamba ingeni la hawu sengazizala inhlamba ngaze ngithuke ngangithuka ba hayi kwathiwa nayi inhlamba endlebeni zakho wena hawu inhlamba isendlebeni hayi khona solimini akusho kuthiwa naye limini okuchaza ukuthi useyasho ukuthi cha ilento yokusebenza nezikwadi njo mhlambe nisema change room ngephi kunaba nezinsizwa amagama amasha zivele zisho ngenhlamba engaka kufanele nokusebenza erank hlale kunenhlamba nje erank niwa negama elihle awu manje wavele walokhuza ke kuhlala la kuhlangana khona izinsizwa nje kakhulu engakholwa kuhlale kunenhlamba ngoba ngisho ihleli ngisho ehostel ukuzwe nje ukuthi kuhleli izinsizwa nje zizeyikhuzana ezinye hayi kahle bani khona izingane yawo so waseba ngaleyo nto ukuthi wasengcoliswa enhlamba uthi yodwa ke into ngicela ningele enkosini niyonginikelela ningihlambulule ngoba kuthiwa angocela umuntu ozongela enkosini esesihlalweni afika nginikelele angicelele intethelelo ukuze ngizohlandululwa lenhlamba le esendle akakaza ayithuka inhlamba ngiyakulento kade uyisho umfundisi ukuthi ibona babheka ukuthi bazosizwa
thina lo sithi ibona abasenzela ukuthi ngibhekwa abakithi ngenzele ukuthi abakithi kodwa angikaze ngibenzele lutho basimangalela uma wena uma singabasizi ngisho nendlela esiphethe ngayo imndini babhekile lo uyamthengela uma wakhe ukuthi bese basimangalela uNkulunkulu kaShembe ubona izinto zakho engalungani bakumangalele bona manje nake mase bekumangalele uzothi uyakuShembe afana Shembe wena awutholi umsebenzi awukazi umthengela uma wakhe ephiniwe awukazi ukwenza ukuthi nokuthi obana bakucebile yibo laba bangasekho mebebhajiwe balindele wena ingakho kufanele sibanikelele njalo kubalekile ngoba abantu abanamandla okubasiza ithina uma becindezelekile khona abangakwazi ngisho nokunyakaza othi musunikelile athi kade ngahlala la ngiyabonga ukuthi unginikele kucha umuntu lo kashona ngo1970 bani imayizobonga manje omunye ashole ngo1970 bani umphuphe efile izolo busibona lo muntu kusho ukuthi wahamba singashayile isikhathi sakhe imande efana namhlanje sonke lesikhathi umaphi uzulaphi lo umoya wakho uyantonta nje uzulaphi lo muntu mhlambe umtholi ufile nje kade umnikelela wena manje umoya wakho ukhululeka kuphela indlu yakhe siyongena endlini yakhe ngomnikelo owenziwe wena umsebenzi omkhulu okufanele wenziwe yithina sibenzele kunabo bezokwenzela thina hayi isikhathi 26 minutes past 5 emsakazi nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbula ekuphakameni uThabo kaSambothi umfundisi uJS Mhlongo siphezulu entabeni zaseNgqaqube la sihleli khona sikukhumbuze emlaleli ukuthi uzosithola lapha ku 068764 9969 068764 Facebook page sikhumbule ekuphakameni Facebook page nanda 88.4 FM uzokwazi ukuthi uthumele imiyalezo usithole lapho sikwazi ukuthi sixoxe nawe ungasitshela okwaziyo nawe ungabuza ubeke nje lokho okubekayo khona na ku WhatsApp uzokwazi ukuthi usithinte khona yes mfundisi khona le kade uyithinta ukuthi ithi lensizwa ngintshontshwe yingilozi ngoba ingilozi hamba 23:14 Deuteronomy ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyahamba phakathi kwekama ukukophula nokunikela izitha zakho phambi kwakho ngalokho ikama lakho liyakuba ngcwele ukuba angaboni into engcolileyo kuwe akufulathele kubalekile ukuthi lahleli khona hlale kuhlanzekile uma bese bebona wena kanti bayashoda uhlanzekile bathi hey basinda umsebenzi asemthathe nalo lensizwa yathathwa yayokwenziwa omunye wezisebenzi kuthiwa ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyahamba phakathi kwekama othi ikama kusho umhlangano lahlangene khona ukukuphula nokunikela izitha zakho phambi kwakho ngalokho ikama lakho liyakuba ngcwele ukuba ngaboni into engcolileyo kuwe akufulathele ingakho before kungena umhlangano kuba khona isihle kuzolungiswa indawo yokuthi ngoba la ndoba sisemhlanganweni useyimenyi uJehova lo mnikelo lo ongena emasangweni uhlambulula thina bese thina mase singenile bese senza isihle njalo ekseni sihlanza umuzi siyashanyela sibutha izibi sibutha yonke into senzela ukuthi mehamba angatholi ukungcola ebese yasifulathela lento ibalekile mfundisi sike sakhuluma ngesabathe edlule sathi into oyifunde emhlanganweni noma sekuphuma emhlangano iyona kufanele uyoqhubeka nayo uyenze isekhaya ngoba nokuklina umuzi kaNkuluNkulu lento ikufundisa ukuthi nasethempelini la ngasekhaya hayi uhleli uthi awusebenzi awenzi lutho kodwa udlala uhleli ubuka iTV nethempeli lingcolile cha ithempeli unikiwe mhla ka1 mhla ka7 enye uhlalele lekhaya ngomhla ka1 enye into ehlale awuyichaze mfundisi uhlalele ngomhla ka1 awenzi umsebenzi wakho uma ungasebenzi umthetho waleli bandla uhambe uyosebenza umsebenzi kaNkuluNkulu ngomhla ka7 hambe uma ungekho enyangeni uma ungekho nje kumlungu zonke inyanga ufuna nje ushamba ufuna insuku ezimbili wena 1 and 7 hamba
uyoklina ethempelini noma ungafika ushanyele noma ufika ucosha amaphepha susebenzile kodwa nje umhla ka1 nomhla ka7 ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu kaNkulunkulu lapho ezinye zezinto engakhulunywa lezi mfundisi abanye bayaqala nanokuzizwa namhlanje hayibo umhla ka1 nomhla ka7 asikaze sitshelwe thina leyo sesame ngisho 23 angaze sitshelwe leyo uthatha ioff nje uoffe futhi mlungu ngisacela ukushaya isiklip ungayikophumula ekhaya ngesiklipu umuntu omshini okusika utshani hambe uyofaka shona ethempelini shona ethempelini usika ithempeli noma umuzi kaShembe kucathe ithempeli lelo makunomuzi kaShembe useduze ingilozi awuzobusiswa umuntu ikhona ngomhla ka1 isuke ethempelini ngomhla ka7 isuke ethempelini sebenza ungaloku kuya kumshumayeli umshumayeli ngaklean hayi akubusiswe ezulwini kushiwe khona ezulwini kodwa mhla ka1 emhlasa into nje kufanele yenze wena hayi ukuthi sengodlula kamshumayeli ke nihambe nihlabelela libongeni cha manje yenzeni lento uNkulunkulu isimiso isimiso nje esimile ukuthi nje yenzeni lento ayidinga emva kwalokho ukuthi nihambeke hayi ukusho ukuthi manje niyamasha nimashela sibusiso kodwa isimiso letho ifana nentela ukuthi cha iyona intela ke le ngikhokhayo ke nami yaseZulwini ngikhokha kabili ngenyanga ukuthi umhla ka1 mawuqondane kahle nje futhi neoff yakho mhlawumbe iweekend mhlawumbe isonto mhla ka1 ungesonto ishona khona siya kuloko futhi umhla ka1 nomhla ka7 mawuqondane neweekend ngicabanga mfundisi okwami lokho ukuthi noma kuthiwa bekunomcimbi ozowenza ekhaya ungcono ubeke ngelinye isonto ungaqondani nomhla ka1 ngoba usuku likaNkulunkulu lolu alimisa yena wathi mhla ka1 mhla ka7 nizokwenza umsebenzi kaNkulunkulu manje mase ngazi umcimbi ekhaya ngale mhla ka1 noma mhla ka7 ngifana nomuntu ophulisa abathi ngoba lezi insuku zifana nesabatha lezi insuku yabo nje ungenani wena umugqonza losuku singayibuka lento ukuthi ekseni ngivele ngivuke ngishiya abantu behleli ngifike ngithandaza ethempeleni ngiqala ngithi ucosha amaphepha kuyimande ngiyokhipha ithepha oh ya nandingilozi khipha ithepha yes so wayibeka futhi hayi no siyabonga ake ngibheke la ku WhatsApp ngoba mase sibafunda sesigijima khona abasalayo khona abasalayo bamhlongwane eNewland East imini yesabatha ayibengcwele ayibenhle kwabangcwele bamhlongwane lo eNewland siyabonga bamhlongwane ngiyabona usathayipha ngimfunda usathayipha nje ayi le angazi ke le isithumela isithombe lo hayi angazi kwenzekeni la ngene endaweni errong kodwa ngibone la nazo imini yesabatha ayibenhle estudio umfundisi umhlongo babsambuthi kuleli sihleli sifunda kuyacaca kuningi sithi siyaqonda ngoba sizwa ngabantu bekhuluma okwabo hayi okwaShembe sizolokhu sifunda nje kancane kancane engathi inkosi nganibusisa amen noma ngathula ukuthi ubani lo kodwa siyabonga sesutholile umyalezo awuthi ngibone la hayi imini yesabatha ayibenhle imini enhle yesabatha mayibe nani baholi bethu siyakhula impela ngendlela enisicathulisa ngayo inesineke uShembe aze anikhumbule ekumeleni iqiniso ngaye Shembe is the way from nathi Mia inkosi kubusise nawe nathi sithi amen nathi studio nathi Mia lo
kaBhlongwane ngithe ngimthathe sabhala uthi asikaze sizwe lemfundiso uyaqala umyizwa mfundisi wenkosi nawe babusamboti usifundisa mhla ka1 no7 asikaze sizwe ngale mfundiso hayi siyabonga ukuthi nathi uNkulunkulu usikhumbuzile ukuthi hayibo asikhumbuze ukuthi 1 and 7 hayi ngoba siyosikhumbuza abantu nathi sisuke siyikhumbuza ngoba sikwenzi nathi kwathi siyayikhumbuza Thulani Mkhungu emlazi mina enhle kwabangcwele inkosi inibusise futhi inandisele izinsuku zokuphila hawu amen Mkhungu inkosi ikukhumbule nawe ikwandisele konke okuhle okufisayo inkosi yasekuphakameni izikwenzele nawe ake ngibone futhi kwangcono ngasheshe ngawavule ngathi maningi lama voice note isikhathi sisekhona ngcono ukushesha ngiyabona futhi nabalaleli bakhumbulile akaqhamuke sesiphuma ubonke wasala azasala nansi enye imini yesabatha ayibenhle estudio mfundisi umhlongo babusamboti kulolu hlelo sihlezi sifunda kuyacaca kuningi sithi siyakuqonda ngoba sizwa ngabantu bekhuluma okwabo hayi kwashembe siza lokhu sifunde nje kancane kancane indaba enhle wakadladla lona ngiyaxolisa kungazisho igama hayi indaba enhle wena indaba ezinhle besinazi inamba kushintshe ilento itablet ithi imina ngixolisayo lapho ukuthi angibange ngisasho ukuthi engathi umlaleli angazisho ngoba bese sihlale sisho ngoba besihlale sinazi inamba kodwa ke hayi sengiphinde ngayisave futhi sikhona siyokhuleka ngokuzayo nje hayi igama selikhona elihleli ngiyabingelela ekseni Bhuthabo nobaba umfundisi siyabonga ngolwazi nisipha lona uNkulunkulu asigcinele nina niqhubeke njalo ningakhathali siyabonga Puleng eChesterville uPuleng lo eChesterville Puleng basotethi ngakade uyensotethi uPuleng uyenpela sengiyabona la uyamazi umfundisi Puleng sotethi eChesterville hayi wathi ngilungisa indaba yenamba yakhe nakho-ke hayi ke ngeke ngibone futhi sikhona inanda 88.4 FM silosinenge njalo ja uNkulunkulu wasekuphakameni aloke esinengisile nje enathi khona nama voice note la ke ngibone lama voice note la nama voice note la ngenze kanje Ngikhuluma ngeinamba zabantu kule tablet entsha kwayona eyami inamba yikho inkinga ke le hey ngibona inamba engekho kanti nami anginanamba la ngizoyenza ngenye indlela ke lento wathi ngibo iplay voice note hey nakho ngidukele ivoice note nakho hayi nayi ngayibamba ke sihlale phezulu kwayo
Sabatha enhle e-studio. Ngila kwamashu, ngibuya le Bhamshela. Sengifundile namhlanje u7 nje ngifunde endaweni ezintathu. Ushemba hlali nje abenani njalo. Ehlakazi sithandazwa 7 times. Makhanja nomntolele kuthandazwa 7 times. 7 amatsha abaseziko la ethempelini. Ushemba benani. Ngibonga kakhulu babumfundisi. Ngiyabonga usamboti ngiyabonga. Kubonga thina. Khona enye futhi voice note engeke ngayibona la. Sikwacapuleni ke lo. Emini Sabatha mayibendle abangcwele. Ngiyangibingelele. Ngibingelele emthakazweni. Mfowethu usamboti akubaba mfundisi umhlongo akumwandla. Indlebe ngibekile nje iselawa manje kwamancinza kodwa indlela ibhekele ezingestate la ngidokhoza ngakhona. Hayi sibe senkuze shawo 6 dank yebo. Umzamo uqoqaphuleni insizwa la emaphephetsheni kwesakagwala nayiyona ke le hayi ama voice note nama message ka WhatsApp hayi sesishayile kona saqeda sekufika ngibheke lapha ku Facebook kuthi kuthiwani ku Facebook page kuthiwani ku Facebook page wethu ngesibone yabona phathe izinto ezintsha we zesiqala sikhumbule kuphakameni Facebook page sibone ukuthi kuthiwani la sihleli nobani la ku Facebook page wethu nangu umnyamezeli mhlaphethu Dlamini ukhona John Mahamud ukhona Mdumba ukhona GLX ukhona Mduduzi kaChakide ukhona Ziplozi zagogoda angazi ke la bekungene nama fake account la ayifundeki ke nje la sibuvila le majozi madukhozi ugatsheni Ndlovu Amanda Dube Mpilonhle Bokwe kaQolomba uthula Sizwe Mshengi uNkosentsha Sokhela umnisi wemvula bakhona bonke labo ake sibone futhi umnisi wemvula uthi Sabatha elihle kwabangcwele amen Zamobo ngandvilakazi naye uthi amen nanti ligame ngithi ke alifundeni alifunde kodwa nozagogodase amen kumanje ngilindeni na zithandwa zika Jehova andile Mzulwini nanti ke igama lakhe uandile Mzulwini entuzuma elika Facebook le hayi bese lingikhipha ukwazi hayi bese ngasalifundi nokulifunde hayi angikwazi ukulifunda Mnyamezeli mhlaphethu Dlamini uthi amen baphathi bezwi lika Jehova silindile okusho ukuthi besingakangeni la ukuthula ngikhona ngilalela iSabatha elihle nokuthula uJohn Mahamud lo lapha eMasgrave Mpilonhle kaBongo Qolomba uthi ukuthula estudio nginilalela ngisematikwe Nanda ngiyabonga incazelo ngobhoko bengithi ngonile ngokungabi nalo le majozi likhozi uthi amen la usikhumbule kuphakameni lo khona enye ukugcina engena manje ngabe ngisayijoma ucebo Ndwanda uthi Sabatha elihle kwabangcwele sengifundile amen siyabonga ke sibhekeke lapha kwinanda 88.4 FM ukuthi uFacebook page wakhona wona usiphatheleni hayi sisheshe siyaqeda ke namhlanje la ku Facebook sibonga nje nokuthi
Kufudumele futhi mfundisi. kakhulu Iyo lento eyenze nabalaleli kwangancane ukuvuka. Khona nose othe vukile kancane ukhipha isandla abhale kuyabanda. hayi Namhlanje hayi kungconywane hayi siyaphuma nesandla ngubeni akwazi ukuthi athi ukubhala. Thokozani freedom msimanga uthi indlebe ngiyibekile kwazise kufanele sifundisane uma siphefumula emhlabeni ukuze siqonde indlela kunjalo. Jabu Muthwa uthi amen. Snowflakes amkelo naye uno amen wakhe baba kaGutsha wangempela mhlongo uthi amen sibonga ukuvuka kunjalo sibonga ukuvuka bese ngeke siyivukele nje ukuba uNkulunkulu akavumanga kukhona noMandla Zulu bakhona baningana la Thula Sizwe Mshengu na ukhona Trish Msani naye ukhona Siyabeni Mlambo ukhona baba Jabu Muthwa ukhona Masethi Philani Mzulu mzokhona somnyama ukhona naye nangu Thulane Mkhungu ebhala imessage lapha kusikhumbule ephakameni uthi siyibone Thulane Mkhungu ngizokwenzela umama wami umsebenzi kubalulekile yini ukuthi ngiyomnikelela kuqala mfundisi kubalulekile nazo ke ngibheke nansi enye ngena manje ubheka ibiyela uthi amen bangcwele hayi ngiwafundile manje sesovala nje ngamanye makwenzeke ngena futhi kodwa aloke ngena nje landelana sozama ukuthi wonke kungabi khona esalayo mfundisi asiqhubeke sesiyasonga manje sekusela imizuzwana nje uthi ngibona ngakhi 12 minutes 11 minutes futhi osele lo 11 minutes mfundisi ake sigoqe manje kodwa sisekuwona umhlangano nje ngiyacabanga ukuthi nangesabathe elizayo sizoloke sincengile sizoloke sincinge kuwona umhlangano eke sithi ke asiqapheleke sesingenile phakathi emhlanganweni sesiphakathi emhlanganweni asihlale ngokwahlukana oya singakhohlwa ileyo asihlale ngokwehlukana inhla isuthi isekama amakhosazana asesipholi asiqaphele lokho eke siqaphele uma kukhona into ozoyicela uNkulunkulu kulomhlangano akube isingayinga kuzokusiza kuba isingayinga uma kufanele ukuthi usulambile ongenani sokwaba khona amafoni thumela imessage uhlangane noma wakho emngceleni wasekama akuyiqoqe nje ngisho ngoba bafowethu ngiyibonile ngikhuliswa lento ukuthi ngiyibonile siphumile emthethweni kaShembe okuhlala emhlanganweni yes ngenye indlela nibhasope sokuyigama nje lo mhlangano sokukaJulayi akusewona okaNkulunkulu sokukaJulayi isitha isithixo ukuthi sokukaJulayi isitha ingoba okaNkulunkulu nemigomo yawo yebo manje okaJulius Caesar isitha sokukholwa awunamgomo mesabeni uJehova nigcine imithetho yakhe manje anilobele yona ngincebo ngokuba uma ningayigcini akawunihlelisela izibusiso manje na ke umuntu ofuna ukwehlela isibusiso mhlambe awusebenzi mhlambe ikhaya lakheki akuthi kuloJulayi akuphuphe nje le ndaba yokuthi wena ubuphuma wena uzela intombi uzothola intombi ozothola umsebenzi wena uzela ukuthi uzohlala edokodweni ngesikhathi uye edokodweni uma kwenzekile wayedokodweni akugcine isiko lakhona thatha ibhakede uye ngaphandle ufike uhlambuluka wangikhumbuza indaba yasedokodweni umfundisi sakusathi ngomunye unyaka kukhona emhlanganweni ngithi kwakuwona July hey kwaqhamuka insizwa sisebenza yaqhamuka iqhaqhazela hey usengixoxela eceleni into eyenzekile uthi ehlele edokodweni le nhlobo engaphumiki edokodweni ehlalela amafoni
njengoba kuhleliwe nje yena hayi kuyaphunywa kuyosebenza hayi ukhulumela nabangane abashiye ngaphandle uyayithethela wenzenzela kwenzela kona uthi uze into ithi zi phaphama embhedeni lelo wathi mayithi nayi lapha ngomnyango uthi hey ngibona into esisabeka ngendlela ezisimanga engibuza ukuthi ithi uhlaleleni la abantu besebenza uthi asuka yahamba futhi phambi komnyango uthi hali anti angikwazi ukuyichaza uthi yinunu into uthi angikazi anti inhloboni yento uthi nje ithe zila yabuza ukuthi uhlaleleni wena la kube kusetshenzwa ulela ubheke phezulu uthi ukhishwe iyona ke manje wagcina nci WhatsApp ukuhlala edokodweni uma kumhlangano ehla uthi mina hayi bengihlalela mina nganqene ngiyadla engani khona lamakhosana la asebenzayo lokuthiwa gadi dokodo athumela ukudla nje emhlanganweni afika ngeweekend makulesihlanu wona azofika ke ahambe ngesonto khona uhlala ehlile edokodweni weekend udla lokusale ngeweekend ulokehlalele uyifuqela ukudla ayihlalele edokodweni aphuma yogeza endlini encane abuya ayihlalele nje kiyo emthandazweni hayi uyiphilele yakhe le impilo la enye into mfundisi sike sakhuluma ngale singakhohlwa abantu abadala emhlanganweni amadokoda wanabo umpompi phakathi umuntu omdala sibahambele abantu abadala khona bangazi bakhelela amanzi awugogo ukuthi akuthume esitolo makhona into ayidinga esitolo ukucosha izibusiso konke lokho kakhulu amakhosazana engibuzwe amakhosazana ngikhulele emakhosazaneni abaphathi manifika ngosuku lokuqala niyabacaphunela enifike nako noma kuthiwa kakhulu abahlaba abahamba nenkosi up and down bayacashunelwa uyothatha isibusiso amanzi abaphathi bayakhelwa umkhokheli makhosikazi uyakhelwa amanzi Dlayisuthi umshumayeli wezwe lakini uyanakwa akhelelwa amanzi aphathelwe izinto bese emhlanganweni ngoba uzothela ethangeni azohamba nalo afika lithulule etempeleni banakelelwa abagcotshwa nabantu abadala azoyenza la futhi uzazohlangana nabanye abashumayeli bananemhlangano yabo kunezinto ezithile akusafanele azoyithulela thina akanazo isikhathi sokuthi mayifanele ayokha amanzi enzeni sikhona ukusizwa nje fanele asizwe abantu bethempele mkheleleni amanzi noma ke phela sokuba khona lento kodwa akufuna sikholele kakhulu lento yokuthi abantu abasathembekile sogcina singenzi lutho kodwa umthetho kaShembe uthi abagcotshwa banakelelwa abantu abadala banakelelwa ngikhumbula ukuthi ngo25 anti bami befike kuphakameni kwakusuka kuphethwa amadumbe obhatata wonke amakhosazana awasehomisa awasenhlangakazi awasegameni awakongonweni indawo yakona qala kwakungena kuyiviyo kumayibizi kufike kuyilo wacaphune 5 wamadumbe 5 kabhatata ugcina sokugcwele balethe kumphathi wabo bazobuthi bazoncenga isibusiso naye unabantu ayazi ukuthi uzobapha kwayena uzopha abanye manje na ke amakhosazana ngiyakhumbuza isibusiso usithola ngokuthi unakelela umphathi unakelela umphathi thola isibusiso Dlayisuthi phathwe insizwa umshumayeli kuyihlazo kuthiwe umshumayeli akanayo imali yokugibela emhlanganweni ibandla ligcwele akanayo kuhambe mina sengivuka manje sokuthiwa abafakaze akade bese emhlanganweni umshumayeli hleli phansi ulalele mina bukhona noshintsha ukuthi ngamgibelisa kuhambe yena ngoba yena omdala uyena onesitsha sokuphathizwa iyona lento ezodala ukuthi ngoba usulokuhamba wedwa uzogcina ukuthi umshumayeli akazi ukuthi uyazi wena uzogcina ufuna isikhundla sakhe ngoba lokhu uhamba nje omunye ahambela ukukholo uhambela ukufuna ukwazi kangcono kunomshumayeli nabantu abadala abasele emakhaya khona njengoba nje amakhosazana beyenkatheni kwathi salikwazi besigadwa yiyo lenkosazana sekukabilike manje ukuthi ingayi enkatheni igada ugogo athi ugogo cha hamba kulungile ngizolunga ngoba isahambile ke ingane egada ugogo thina esikhona ke emakhaya asibhekeni isalikwazi bhekana umuntu omdala ukuthi angahlupheki ngoba naye ucabangela ingane uthi cha ngeke kulunga ingane enkatheni ayihambe ngoba umndeni wokuthi
yabona indaba kaShembe wenu yahamba ingane yashisa rwazi sashona sibulawa indlala kanti sekusho abantu abangakholwa bazobethi Nasikodwa abantu bakaShembe ingane ihambile kodwa naku bazomkhelela manje naku bazomgeza asenze lokho yebo ukunakana nje kubalekile ukholwa yes wayibeka kahle mfundisi ukholwa lo wayibeka kahle ukholwa kona ukuyesabathe njalo ushiya abantu befa wayibeka kahle mfundisi hayi wayivala kahle isikhathi manje sithi 5 minutes to sekusele kancane siyagoqa khona imessage engenayo la othi ngibo ichinde message Cebo Ndwalane emthwalumo kwaqolo ngithi angibonge uNkulunkulu ngakho konke angenzele kona isabathe elihle kwabangcwele awu uyabona ke umuntu okhumbula uNkulunkulu abonge uNkulunkulu iyona into enhleke le ukuthi sibonge uNkulunkulu akabange sabala nokuthi uNkulunkulu kodwa nje konke nathi siyabonga ukuthi uNkulunkulu usivusile nakho sikhona la e-studio namhlanje umphefumulo uhlangene nenyanga asikhwehleli imkhuhlane ikhona inzima kodwa uNkulunkulu usithwalile siyakubonga lokho siyacela futhi ukuthi asikhumbule njalo imini yonke nje abe nathi nangomhlangano wonke nje uNkulunkulu aloke nathi siyabonga okubalekile lokho uNdwalana kusho ukuthi sikhumbule njalo ukuthi simbonge uNkulunkulu ungasenzela khona siyaphuma ke manje mfundisi asishinamba sibonge kakhulu ukuthola ithuba ngiyathemba ukuthi asisho ukuthi imboko engaphathwa kodwa singayichazi bese siyifake ekukholweni ubhoko nje bolithintitha igebengu lapha esicawini ekuphakameni loyithintitha loyithandazela indoda ihlala indoda yasho njalo inkosi ngakho ke ubhoko asingathi mesuliphatha bese siligcoba igama likaNkulunkulu okunye sesikhohle njalo into edliwayo nengadliwa kakhulukazi ngoba sikhulumile ngekuthiwa ayidliwa kanti ziyadliwa khona lento enye njalo esibhize siyidlayo kuthi izingwa zidliwa yini udafukeke yes hey hayibo sidla isinkwa kuthathwa ingcucu zezinkwa ezihlephukile udafukeke lo umamfuzeni nje bese niqada nimuya nidla isinkwa ingulube ave sidla nipha sope ave sidla ingulube nayi imbongo sesikhipha ngempela ke manje ave sidla ingulube lapha ya sithi sidla sekhona amayababa ama-Russian noma kuthiwa yini kodwa lezi zinto zonke lezi zinto esingazi kuthathwa zonke inyama kuxutshwe kuhlanganiswe lapha udle nopoloni upoloni kuhlanganiswe zonke inyama lezi ndawonye kuphuthwe asizameni nje ukuthi sidla izinto eziqondile asiphume ngintweni eziningi ukube nje kusenzeka impela ngabe sisadla ukudla kwesintu wona omadumbe nani into oyazi kahle ukuthi yini ayi yabo lezi abayisimayweni bakhumbula abantu abayisimayweni grapes izinto ezimuncu bangazidli Senzo Lucas uthi thank you usiyavala naye nathi siyavala siyabonga mfundisi inamba 060 61 06061131515 yabo mina vele ngisho kanje 06061131515 inamba kamfundisi uMhlongo Thabo Sambothi inamba 076 0543833 zikhona ke inamba nalapha ku Facebook page uyithola khona mayigejile sikhumbule kuphakameni Facebook page uzoyithola inamba asibonga sithi uNkulunkulu wasekuphakameni asibusise sonke esivukile salalela inkosi ibe nathi mayivumile ngesabathe zaso besihlangene kusasa mina 6 ntambama kuya ku9 ebusuku asilungiseni